UMLA ke BJP ban Menteri Sarkar Jela ba Alexander Lalu Hek. Ulang ba kajingan ra ya kanu ganyam hapo kanu ke skul ba lani kijaka puli ke long ke babakla. Namar ke skul ba lani kijaka puli ke delut na ke benta baro ke samla bat baro ke no hikai. Da ke bakdauru ba Meghalaya ki buon ba ke skul ba penya de ki balang bat kinyam. Hendri OMUI bikin wan ra ya kanyam ha kita kijaka puli. Ubah hai gula kentho ya kani halor ke jing sha sho uwe uno hikai hak skul ba nehu halor ke jing keno ba ule politics ba thmu wan ra ya ke jing sngo ya pherniam ha kani ke skul ba ulo ang ba ke skul ke ban long bit ke skul ke college ke ban long bit ke college bat ke skul ba ke ban long bit ke skul ba bat om de ban wan ra kanu kanyam ha ke jing puli ke samla ha ke ke liang ubah hai gula pen pa ya ke jing sngo si bagladon ke jing ta akti ya uno hikai wat la ka dei na kanu ka dauru Di buat kenehu involve lakam Islami halor kajing akabaki naduk ki faculty naduk ki student naduk ki administration jong kenehu kay kenduk nilaya led besit hi nagaliang jong nya kumu menteri ka ju kapor kumu nong kitkam jong BJP apo Meghalaya state nga le punya kenduk ya ubay sensor naduk kapor mansuaru alo ka kunung kanam ka pangilaya snow kabagadon hapo nehu tingi lajuikan hi bunsen na kamta kumno berwarna streamline ya kadung kanam hapo nehu jadi ngiding ki bade jongki student kung turu ngilai let hi kat kum kanhun no ka BJP party abun ki rangba ki lokme na BJP ngilai let manye kandu ki student mi kwa banuyo yang ngiding tip ka batikna yang ke ba lapelong adu ba jaka kuliah la kala long kena jaka bukan ram tinggalai kendu igi student ilai thu igi jenge igi jongki tinggal ngila sengap igi jenge igi jongki la sengap igi jenge jongki nehun saru la sengap igi jenge jong baro ki bungi kendu angko nehu tinggal thoro kana dep thoro atli ki thi shau HRD Minister dengan Government of India Master Dharmendra Pradhan yang kebawa di benpet yang kecingnya kebaga nehu gaya kendu but inon kamru benweng ya bison selor yang nehu di ketaru ngeladap thoi kita tambah adu mentang yang padio ay kanu respon hoi kecingnya ngam dina ada fact na magadon higa kanrum kanram apo nehu tanggo basosi kalong bada ki kena puli yang kata akti yang no hikai te kata higa kata yang kejing tiplang kejungi kumki blahe lasan dan ikum mungkum kisamlaru kata higa kejing tiplem man ba nimdan hok manong ba kata akti la daga dan tedo no gadau kabalala ban pensosi ya ka imlang salang ban sosi ya ka jag benriu ana manong maju takti tang naga bomdor gedau ke babiang ngalong ga ike ke babakala benwarra ai kanu gania mah kanu ke university la kanu ke institution kalong ke babakala ke university kanu ke institution kadai lutna batajong baro kidung kuli dum nawaro kinu hikai kemelap kemenumla benwarra hagajing ni lai ben hinape tang po Meghalaya rubon mah kini ke school ni ambaper ini naga liang juga balang Presbyterian gitu, naga balang Catholic gitu, naga balang juga Seventh Day Adventist School gitu, lagi balang di school Hindu gitu, school Muslim gitu. Jadi kimla mengmui benwarra ya kaniam hapo kata institution na di university. Ke school ke belong ke school, ke college ke belong ke college, ke university ke belong ke college. Kamdi benwarra kanu kaniam jono ro haging puli ke jongki kena nomor baro kijai community baro ki niam kiwan man kuliah kata institution dan ya kata university ya kata gambang imla menyugi daga kemat dengan umla banong jadi ngenumla menwara kum kita gejeng mut dan gejeng temu jong ganu ka organization dan jong ganu ganiam hapo jong gejeka puli pa menyugi bagalawe jong ki samla puli gejongi keculong sa sui kalau jong kun samla gejongi di benlong ke bocop jeng temu jong ki pagi bobot